بسم الله الرحمن الرحيم. درس جيتا تدعون اندر دفتر حسن المسلم يلا حولني صوابا كفيوني دين دو جوني كوفي دو اناغول نتو بورني دو تونتي كيسي سيتاوي إيدوما ما دون إنغوما ما مسيدوما وندو جلدو بورني كتونتي كيسي yeso maada e hino do ko du'anto ɗam kumokon siko am ɓorni kesi en yewti ɗum ɗon ɓaawo ɗo allahumma on ɓaawo ɗo ko sakkitiɗen jangude kon ko fii ɓorniɗo on kesi ɗin si tawi noon ko goɗɗo ɓorni yeeso ma ko an woni mo du'anade e hino ɗo ko du'oranta kon neɗɗo ɓorniɗo tonki kesi yeeso ma en wattay ɗo kadi du'a fii ɓortagol tonji e hino ɗo ko yaawi tubli wa yukhlifu llahu ta'ala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida hawtindir ɗiɗo du'aji ɗiɗi non du'anoɗa neɗɗo ɓorniɗo kesi yeeso ma tubli wa yukhlifu llahu ta'ala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida si tawi goɗɗo ɓorni ko kesi yeeso ma ko ɗum ɗo du'antoɗamo tubli wa yukhlifu llahu ta'ala ilbas jadida wa ish hamida wa mut shahida amma noon du'anagol bimana du'a ɓortagol coñci e hino ko ɗum woni arde yeeso ɗo mi mana ko wowlete kon saanga ɓortagol coñci ma yaqulu ko neɗɗo wowlata kon ida wada'a thawbahu ndehimo itta coñci makko ɗin imana ndeymo ɓorto ko wi'ugol bisimillahi ko ɗum ɓortorte ado en firde ɗe hadiseje ɗo imana ɗi du'aji ɗo en ɓanginay taho neediji ɓornagol coñci e ɓortagol coñci no jeeya e neediji ɓornagol coñci e ɓortagol ɗi neɗɗo ɓornotoɗo on siko pantalon on tigi woni ɓornade bima'ana ka koyɗe sornete yo neɗɗo ɓornotoɗo on yo o fuɗɗor koyngal ñaamal ngal si tawi ko doloke ko wi'ete doloke ko tawata hara ko juuɗe ɗen sornete e mu'um yo neɗɗo on fuɗɗor ɓornagol ngol jungo ñaamo ngon atto sorude sakkitora jungo nana ngon si tawi ko wattete ɗum ka koyɗe ko paɗe ma ko soksi kala ko wattete l'islamu ko wi'i kon ɗon si ko paɗe foti ko pettu ko haɓɓeteɗe ko soksi wona wattede yo koyngal ñaamal ngal atto sorude taw ka paɗe si koyngal nanal ngal sora ɗum ɗo ko needi ɓornagol amma needi ndin ka ɓortagol neɗɗo ɓortotoɗo on siko pantalon o woni ittude mi ma'ana kala ka tawi koyɗe ɗen ɗin noon no waɗana ka sora kala ko tawi no wattire ka koyɗe ka ɓortagol yo koyngal nanal ngal atto sortade koyngal ñaamal ngal sakkito sortade wa kadhalika siko doloke neɗɗo julɗo woni ɓortade diina kanko wi'imo ko yo jungo nano ngon atto sortade ka doloke jungo ñaamo ngon sakkito sortade wa kadhalika hella ka paɗe neɗɗo on koyo koyngal nanal ngal atto solede koyngal ñaamal ngal sakkito bi ma'ana ka ɓornagol fof ko ñaamal ngal adoto ko kangal sakkitoto faamike ko ñaamal ngal adoto sornede ko kangal sakkitoto sortede donc ɗum ɗon ko jeeya ɗum e neediji ko wi'ete ɓornagol coñci donc hare amma noon siro ɗi du'aji ɗo du'anteɗo neɗɗo ɓorniɗo coñci yeeso ma haande mantata ma haande añantamo nawlamo ko o heɓi kompule keso diina kanko wi'uma ko ya du'anomo e heno du'a tubuli ko woni tubuli ko ɗi hiɗɗu
bimana Allah ya ɓorno haaɗi hiɗɗa wa yukhlifu llahu ta'ala Allah towɗo o lontinan ɗi kadi ko ɓuri moƴƴude daari du alabaɗo si musidɗo ma ɓornike coñci kesi yeeso ma ko ɗum ɗo du'antoɗamo si julɗo ɓornike coñci yeeso ma foti ko ɓengu ma foti ko moodi ma foti ko ɓiɗɗo ma foti ko wonɗo wo mo yiiruɗa no ɓorno coñci kesi a yiirimo coñci kesi naagoy wasi ko yeeso ma tun o ɓorni a yiirimo coñci kesi pul termier makko ɓornagol ɗi ko ɗum ɗo du'antoɗamo yo julɗo ko ɗum du'antoɗa musidɗo ma julɗo on toboli toroɗa Allah yo ɓorno ɗi haaɗi hiɗɗa ko ngelo ɓorni kompule kesi kompule keso o wonti furi e fe majji ko ngelo waali maayi acci wali sino heewi coñci kesi hayɗi kupaka donc haray ko ya toranomo Allah yo o ɓorno ɗi haaɗi hiɗɗa si ɗi hiɗɗi kadi Allah lontinanamo ko ɓuri moƴƴude e majji ko ɗum woni toboli Allah yo ɗi hiɗɗu bima'ana Allah ya ɓorno haaɗi hiɗɗa wa yukhlifu llahu ta'ala Allah towɗo o lontina ɗi faamike donc Allah ya ɓorno ɗi Allah junnu gurdam maɗan ɓornoɗa ɗi haaɗi hiɗɗa Allah lontina ɗi kadi ko ɓuri moƴƴude e majji nde yiɗi lan hiɗɗa Allah lontinanamaɗi ɗum ɗon ko ɗum yowodiri ko oɗo toboli wa yukhlifu llahu ta'ala amma du'a hikki ɗon ilbas daade ko ilbas si on ɗum ko ilbas si on ɗum ko fi'ilu ni ko fi'ilu amuri kadi ko halfere tammere nden si tawi halfere tammere nden ko tural hamzatul waslu on ko masaten ko tural si tawi ko masal ley ko te jarri ma nasbu halfere hamzatul wasli on alhamza yani alif wonɗo ɓawo on ko jarri bi maana ko ley masaten ko ilbas ɗo jangede na ilbis na ilbas na albas ko ilbas ɓorno jadidan kesi bi maana yo Allah okko coñci kesi wa ish wuuru hamidan hara kadi ko a yettiniɗo bi maana wuuru gurdan yettiniɗan wa mut maya shahidan ko a sahindinaɗo ɗum ɗo ko habar kono ko fanda ko du'agol bi maana ko humputugol ilbas nayi ɗo ko yamirore ɓorno jadidan kesi wa ish mbiyaɗa ko artode ko sigatul amri ko siga yamirore ilbas ɓorno jadidan kesi wa ish wuuru hamidan gurdan yettiniɗan wa mut mayo shahidan ko a sahindinaɗo kono ma'ana mum on ko du'anagol no bi ma'ana amma hadisi tubuli o yukhlifu llahu ta'ala ko fillimo ko Abu Sa'id al-Khudri ko on filli on ɗon hadis ko Abu Dawud filli hadisi on donc amma o hadisi ley ɗo mo wonɗen e mum ɗo ilbas jaɗigan dow ɗo kan ɗo to ilbas jadidan wa ish hamidan wa shahidan on ɗon ko filli on hadis ko Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattab donc haray o ɗon hadis no ko ibnu Majah yalla hawde sawaba donc haray ko arɗo ilbas jami e kan jadidan ko ya ɓorno kesi ɗum ko ñande goo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yi'uno Umar ibnu Khattab mo watti coñci daneji peng nelaɗo landimo ene ɗi coñci ma ko wuppaɗi kaa ko kesi ɓorniɗa ɗo Umar wi o nelaɗo ɗi ko wuppaɗi ni mi wuppu na kesi nelaɗo maki awa ilbas jadidan yo Allah holtine kesi ko ɗum fanda ɗo yo Allah arsike coñci kesi wa ish hamidan ɗo kadi ko yamirore sigatul amri kono ko fanda ko du'anagol mo yo Allah juuti gurdam makko ɗan e hoore ɗoftare Allah o laato ko o jarnuɗo yettuɗo Allah o laato kadi ko yettaɗo ka Allah to ɗon e ka yimɓe ɓen si goɗɗo wuuri e ɗoftare Allah e ɗum o jarnete ka Allah o yettinoto o jarnete ka Allah o jarne ka yimɓe ɓen amma o mut shahidan maayi ko a sahindinaɗo ɗo ko noyata ko yamira yo o maayi kono ko fanda ko du'anagol mo yo Allah to ɗon yo Allah arsukuma sahindinede mayde labande ɗum ko jeeya ko ɓuri mayde labande heɓugol sahindinede ka jihade mo heeɓi ɗum hare o heeɓi ko wiyete konko ɗaɓɓa timmode moƴƴara heeɓi donc almuhim du'anagol neɗɗo ɓorniɗo kesi
ko wiigol tubuli wa yukhlifu llahu ta'ala Allah ya ɓorno haaɗi hiɓɓa siɗi hiɓɓi Allah lontinani ko ɓuri moƴƴude wiyama kadi ilbas jadidan ɓorno kesi bi ma'ana yo Allah holtina conci kesi wa ish hamidan yo Allah ya wuuri mana wuuru ko a yettiniɗo bi ma'ana wuuru yo Allah wuurni gurdam yettiniɗo wa mut shahidan maayu ko a sahidina ma'ana mum on noon ko on ɗum ko Allah ya maayu hara ko mayde yo Allah okke timmode moƴƴe ɗum ko sahidine ka jihad amma noon nde neɗɗo no ɓorto ko bisimillahi o ɓortorta ƴetta sorta junngo nana ngon avant junngo ñaama ngon sorta koyngal nanal ngal avant koyngal ñaamal ngal ka paɗe wo ko wattete ko wattirte ka koyɗe fof foti ko pantalon ko kilote kala ko ɓornete kon hella ley ko koyngal ñaamal ngal aɗoto ukkade kanga sakkitoto amma ko ɓortorte kon na ko juuti ko bisimillahi pet wona wowlede fi hon ɗum ari e hadis mo tawtata ko Ali ibn Abi Talib filli e Anas ibn Malik ɓeɗo ɗiɗo noon ɓe filliki wonde nelaɗo maki satru wirngallo ma bayna a'yunil jinni wa awrati bani adama ida wada ahaduhum sawbahu an yaqula bisimillahi nelaɗo maki ko woni wirngallo hakkude gite jinnaji ɗin e awraji ɓiɓɓe adama ɓen ko nde goɗɗo e maɓɓe no itta conci mum ɗin ɗo wiyata bisimillahi ko bisimillahi wowlete ko ɗum wonta wirngallo hijabu hakkude gite cheytan ɗin e yigol awra ma on si tawi goɗɗo ɓortike ka suudu makko ba ka duusuba kala ka o woni o ɓortorali bisimillahi haray cheytan ndaaray awra makko on donc haray noon hella ka duus si on tigi no naatude ko bisimillahi wowleteɗo on ka dambugal si on tigi naata ko ɗum on tigi wowlata amma inde Allah nden wowletake ka nder duus ton yal hawne sawabu haray e ko ni woni ko faamuɗen ɗo ɗum noon kadi ko bisimillahi tum wowlete na ɓeydugo bisimillahi rahmanir rahim sabuniraɗo ko maaki e hadisi on saturu ma bayna a'yunil jinni wa awrati bani adama ida wada ahaduhum sawbahu an yaqula bisimillahi nelaɗo ma kanko bisimillahi rahmanir rahim almuhim du'anagol neɗɗo ɓorniɗo kesi ko tubuli wa yukhlifu llahu ta'ala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan ko wowlete sanga ɓortagol conci ɗin ko bisimillah bi ma'ana ko inde Allah woni mi ɓortorde miɗa ittirde conci an ɗin an inde Allah haray ko ɗum diina men ka yamiri en pellet sikke wo ala nafoore men dennore mum ko ɗum waɗi diina men ka yamiri en kono way ɗum wowlete tum woɓɓe ɗum waɗane ngalɗina ɓe hara ko won ɗum hara ko hande ɓe fuɗɗinande ɗum no wolɓini diina kan andaka ko yirgol to yimɓe ɓe yalloni ballo men wallahu alam